Nalento yokukha amanzi hayi iyabheda. Ngizalana ngani namhlanje? Alokho balisa udu nje inkinga yakho mngani. Hey nalento yokukha amanzi usuku nosuku iyangicasula. Hey, ngiyakuzwa mngani wami ohlukumezekile. Hayi. Yazi uyaphapha wena. Yazi mngani khohle ukutshela indaba. Nazo mngani. Ngifonela uAphiwe mngani ngicela ukuthi sidibane sikhulume. Hawu, usaphila Aphiwe? Ngimangele mngani mangabe efoni ukuthi kanti usekhona. Manje wena utheni ke? Phela mngani angimbambelanga amagqubu ngivumile ngithe sizoza lapha asho khona simuze ukuthi uthini. Ngiyakuzwa usho njalo. Kaze yini le afuna ukukhuluma nathi? Phela umshayeli mhlawumbe usefuna ukubuya kithi. Kanti njani lihle? Kade uthi umbambelanga amagqubu. Kodwa usho njani? Phela ngiyazidlalela mngani habe.